pibosena dong suap do tadaw konom duwang podam himo dobuhan osizam bisa majority dong suap di daminku mega di kebiasaanku suap po mamanaw no dizikoy umabus man tadadamin do mega kay mangintongus magigium do kay dasanatinan komozon no morning walk kamay di nakabus na sawa kong nagawit di duvo tasu ragay di gumusa zo no di dihariti babasi taban ni bayno tu uswab po inada santo nini nga abas ya tawan di bayno nga ngoy po kyo amno kibobos to ko tuluay ngoy po gusa di horiti kyo tuhodan nah ya abuso po po nang gibang diti konsikan tapi basan kapibasian na dong uswab ito binay ko ngawi Bishop Joe badai titi ya tikit suab zikoy diti umabus man tadamin mga pangintangus pakon kana po magano do tangus kamay di nga masiti do ko nagido exercise kamay di day nang ilis teko po bakas do tinan di kiba do duvo na dia tasu gaya da gaya bagu jadi di horiti nga sumobu tumay dong suab ina duvo na dia tasu gaya bay no iso na po nga iya tasu do K9 nga may di tasu do pulis kang kumay di ipunganan do German Shepherd K9 kya German Shepherd miya bagu tasuk kumaiso na po di nano kung ay taso tapuak dia nga taso do Thailand iti nga taso do Tosio di Thailand dehan na sabo diha babay na do magawit nga sino peragay tanak zinik do mo ipagano do saging kapaisanan baldi do nggonehan kiba bagudo dati do tangkuzu bagodati diti yan sabo diha bay na do magawit dia duwo duku dia German Shepherd na po nga nano lagay ko niyap ihon na duku German Shepherd dia sambuhan nagyam stanga umuli ha dia tadi no vaccine na ngabi gimana gitu vaccine mati dia kibara certificate above certificate komozon da lesen lah binahi lagay tu ihon na angkat tagazo do di zona minta tamong bahamin do wita daw sangan kumazo German Shepherd na po diti tabi na yung ngawi tapi manan ko di sang pamagunan nga iti na tulunan do tasu di zone do K9 tasu do pulis tasu do ami meningud do dadah teko humawan itu tangan latu agaza tasu matiti alanggo kata tasu diti jadi tapi mana na paragay nga cuma di do gugu mempidahamin minta tamung teko protection nga may di atas sudo German Shepherd alanggo yo ibadah kay kot do nagazo na pangadu sumok lupo kaki dati ginazo di atas sudo German Shepherd agazo kata atas mati ya oke to kamu tuh ngawi di video di YouTube betul nenggono po do ya ami pulis ngumyala di tasu do K9 yo no breed dia punganan to do German Shepherd kiba ada lesen mati ya kiba ada pangkat dia kiba ada kuasa sengena pada di do tasu do pulisnya onuan do kepolitan mega ke Amerika do kuasa ieu tasu do mamagako ya kira pulis lah punganan udah pulis tapi tasu ingkana ya susihon paling disiplin loyal kamay di komoy do tasu di kumoy so na kozo do nunda di zone do mita tamong
security. Itini titaso German Shepherd. Magaso no katahuod sa kiningan to nonwan sa kadalahan na kano ahay dyan na mimang magkano di titaso diti ako kasanang magyung nga iti na kamazon na balakat ko taminay ko ngabi ano uwiton ko sa sudah sumambayang dodong suwabri bay no nga so buto ko kiningan to tamay mo do manokatahuod do pay pasip ta ko pay misaw po ta ko do pay no sundungi po ma do agumo o kalatan trend kalatan pati ko COVID do kasusan nga tamay mo ta ko mo nakahuod do kiningan o yama de surga ikinaingan tama ragay iminamang unatawa ng tana manokotahod si kay diyaw taraw di bay na ayama tunanuan si kay diyaw do kahidasan ang kakali daw mamubo ang paimpasi patakon ko iti taraw di bay na sa bagi da tadaw nung nagi ang tadaw ragay manokotahod zodiac to minanak kudagot o kahidasan balakat takanon apantang daw nga no kay kota ka pamalintahan no itana misur ka patako no lagayo taraw diti takanon ni osukup itinay sambayang ko ang bakitungan ko o mama risurga o mahigay no da isi ko yung mantada so bebi kalatan so biyabi busaw pangasakit o mampuno no o so bebi doso nitungan kaimaan pamusawan o itong bos di nakhabos o minayman ko o mga ampun so nagi dituhon naka palat paidagay kaisay-isay na po bituahay ang balakatay na iti kapasisan sa tatamay musikoy do katutundiyaw o manong katahuod so waya marisurga sabap no ditanak no i Jesus Christus santo tayso katahuada na ito ang Jesus to sabap no do minanak ko do kaposison sladyo din nga no Omiza di natuntugi na inakpanak ragado grasya. Kosyanan kompunan antara Sovyabi. Omitinan no nakotobus di ganit-ganit nung ngawi di na inakapanak do kohidasan no tinanza kohingasan dagay do mantad so very tanga sakit ngawi toy mo no izyaw na imononobus izyaw ni manampasih izyaw na imamuhingos omizyaw na iiso na ilahan katapatan kaposison sa amare surga katahuadan no gitu minanahuad minanak ko spiritu tung tabituah espiritu sangti ihusod no datahidang sa bagi mo nunuhong imanak dugo ako kuwatan amititak di painsuang na tinan ko reitsuang na ginapo katahuadan na ihusod datahidang na kinaingan katahuadan no o espiritu tabituah da isiyaw no ikinaingan ko imanak dugo lokokwatan nitungan
Pemusawan, Om, Lahan, da managuwang da onu na po ipan ko taguwang manukatahod sa dia. I bless you, my Father, for the wonderful gift of life. I bless you, my Heavenly Father, for the wonderful blessing and grace. Thank you, Lord Jesus Christ, for thy love and grace. And thank you, Holy Spirit of God, for the wisdom and knowledge, power and strength that thy servant is able to live a better life. I bless you for the gift of nature. I honor you, my Father God. Thank you, Lord, for the wonderful things that you have given in our life. Itsuang ningan Tuhan Jesus Kristus. Manukatahod sa kayama. Amen. We bless God. Well, ladies and gentlemen, like I said, we always do our morning walk together from the house in this road. Morning walk and exercise with my wife and sometimes son around the rice field. And today we have 2 dogs. Yesterday we just took in this breed called the German Shepherd, the canine, that normally the police, it's a police dog, it's an army dog. And now we have 2. They are still adjusting together. Sometimes they fight. You see, they fight. Blessing. Oh, don't fight, don't fight. That is a canine dog called German Shepherd. It's very big. And it will become our protector in a house. And I call her Esther. She's a female actually. She's a female German Shepherd. But it's good because we're going to breed them. We're going to breed them. I thank God for giving me this gift. German Shepherd is one of my favorite dogs. The most loyal dog, I believe, and who is very disciplined and can be trained. So I have my purpose why I need a dog. Not just a pet, but for protection. You know, in this area, in the border of Myanmar, a lot of Myanmar coming here. I'm not saying they are bad people, but some are bad, you know. And most of the owner of this rice field are given, they want to give the Myanmar to take care, you know. And so we are surrounded by a lot of Myanmar people. And sometimes I hear that there are some thieves and all, bad people. And so it is good for protection, especially the canine German Shepherd. Look at him, so beautiful. He's 1.5 months old. Sit down, see me. 1.5 months old. Sit down. Esther, Down. are you tired? Are you okay? Hello, Blessing. That's Blessing is a naughty girl. Yesterday the crab snapped her. Sometimes play, And sometimes nice. my wife, Mammy, love dog. She loved the dog. She really want. Throughout the years, we have so many dogs. No, Don't fight, no. Esther. Stop. Esther, Blessing. Don't fight. Me. Become friend, okay? Make friends. Kada kopiodu. Kamay di kazan. Sit down. Sit down. Wait. Sit. Wait. Mengajari Sit. sawo Wait. tidak pengkuo do Sit. mimpio do. Wait. Sit. No, ikut niyo di ko sodop. Songso sodop do. Mega kemiad. Mingangak no po. I think Blessing you can release her. She can run ni. Blessing is okay ni.
because he's with us for I think 2-3 weeks. But this canine, you cannot simply release. Blessing. Abasi kita ditongos iti. So wonderful. Today is not sunshine. Today is a bit drizzling, kamay di. Bit drizzling a bit. Early rain. But we love to just, walk in early morning, exercise. Siyo ka tumubosor ang gilis, mabosor ka kadazan. Siyo ka. Nasiya rin. Nasiya. Hallelujah. Hallelujah. All my kadazan kins, friends. This is a very healthy practice. Listening to the Word of God this morning, reading the Bible about the Gospel of Jesus Christ, Matthew, Mark, Luke, and John, is very important as food for our thought and soul, but also exercise and discipline is also good for our body to be healthy. And for all the years I have been staying in the cities, napadanto nyo na paingisan ni Kamazon dahil Kakadazan City ba? Nga kabahin na pa di amin, kotodo dahamin, dayti, may kay kabikwang na dupong nga minute man tada Kakadazan, Teko City, do Mesot. Tino po, ipunganan do, kakampungan pa ko, di ba iti? Punganan do may ko nga, that has been my desire. Ang kablang inabo kumantat pagguhuy na kibara hamin di ikakampung no sayhi bago do pai. Tuwing ka nang yakin nagogozo ko di kampung pinapakondis. Intangay may hiya. Humisaw no di, mamiuva no di pai diti na kiba no do tuba di boko ni pai. Humisaw no diti. Tumimpuno do humisaw kamay di mamiuva ba, maguntisan no pai. Olway na siya diya mamiuva na diya mahapas mamiuva umansak na diya ohiso na diya dati so viability ohiso diya pa diya omoton na diya na blessing Esther kakal janik na magyum do tangkuzuti obi kuang lo somok tahungo pod tang kuzugen nano gadi kaniab kina engkan tabi nay ko ngawi tabi basan. God bless you all. My greetings to you all, praying for you all. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost be with you. Bishop Joe here. Goodbye.